Kwa makiria ma miaka 10 kirabu giki gia KENPO Karate makoretwo magifundithania muthako wa karate na uria riu wambiriirie kuguciriria andu a mithemba yothe. Muthako witu witagwo KENPO Karate under the African KENPO system. The difference kana ngurani ya muthako na mathako mara mangi ni tondu ithuĩ tucurika muno na maundu ma self defense na gutuika twina kitengo gia sports na fitness. Makiria ma athaki 7 nio makinyite gikiro kia iguru makinyita itemi mbitĩka-inĩ citiganite guku bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, na kuria niguo muthaki akinyanire wega abataraga githomo giki gwa kahinda ka miaka 4. Na o mwaka niguo gukuria county ni tuthiaga after every 2 or 3 months ni tuthiaga county fulani tugathakira kuo na macohero mohoro wothe ni ati tukirikia mwaka ni tutwaraga andu akwa ni ta America kwa na international tournaments makahota guthii guthaka na gucindana andu a mabũrũri mangi na mangi. Kuringana na arutani, muthako uyu makiri teithagia athaki kugia na mitugo na kuria athaki airitu ni maundu maingi mangiruta muthako-ini uyu aria ni hamwe na kwigitira. Joined last year August na riu nyendete karate, ndire karate because of self defense, kwigitira, alafu fitness gukorwo na mwiri mwega ndari muno biu no na at least gukorwo no hure mundu no hure mundu ndira hura mundu no hure mundu thaici as in no defend myself. Dakishaka mbili nifike black, true nifike black, yeah. So in future I want to be, so currently we don't have a coach, a female coach, so you can imagine like some people are comfortable being trained by a lady, especially ladies. Ni namba nene ya andu aria mareingirania na muthako uyu na riu KENPO makiambiriria honge kundu gutiganite muoroto ari gutabanagia mbitika nyingi guku bũrũri-inĩ. Tuna train from Monday to Saturday na classes very early in the morning from 6 to 9, and then kuko na evening class yenye inaanza 6:30 to 8:30 every day, na during the day kuna pia gym services, strength training, general training, tummy trimming. Gukiri uguo thirikari ni uritio gwikirira na kunyita mbaru muthako uyu makiuga makoretwo ndumaine gwa kahinda. Of sport, actually I support sport sana. I think watu wenye wakojua wajaweza kuangalia na hawana interest ya kufanya mchezo ziendelee sana. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Kuria wa Gicimo. Tunaingia naye hapo na urafiki. Confirm, step back, sweep yeye, anaenda chini na baki. Pull.